1.10. ovdje se dogodilo nešto katastrofalno. To su ogroman broj granata neprijateljskih iz svih vrsta oružja i oružja. Ja bih mogao nazvati da je to bila jedna apokalipsa. I oni su krenuli, ja to nisam mogao zamisliti kako su krenuli. To vam je isto kao kad završi jedna nogometna utakmica pa kad masa navijača krene. I oni su tako krenuli jer su oni bili uvjereni da ovdje niko živ nije ostao. Oni su iz pravca Trebinja, znači kolona neprijateljskih ovih vozila četničkih, oni su se kretali prema nama. I znači ušli nam bez ikakve pratnje, znači ispred i osiguranja, oni su ušli nama u ruke. Katastrofalno. Katastrofa. Gori nebo, gori zemlja. Odlazite, napuštate sve zašto ste radili. Ostavljate svoju zemlju. Ko se izgleda, to je bio mene sin, odmah su pitali ime, prezime, ime oca, onda su pitali gdje sam ja sam bio tu, otvorili su vrata, zgrabili su me i nas dvojicu snako sastavili dvije po dvojicu puške kroz tančinu i vodili nas pravo policijskoj stanici. Mi smo se povukli, mi smo taj dan, tu noć, do jutra bili psihički, moralno prazni. Bili smo ko zombi. Dočaran, ali opet sam znao mi je gore što smo bili, ba stvarno smo bili ne prijatelji nego braća. A imali smo koga braniti, ne možete zamjeriti ljudima, neki se bojali, strah je takav, ali situacija je bila tako kaotična. Bogu hvala, izdržali smo.